Yɛde kyɛ kɛse me ya dɔfo ne atifo ɛde mo aba yɛde aba dwumadie so. Dwumadie yi sɛ de bia yɛ no na yɛ ka no free ɛyɛ Crown Stars for ho. Dwumadi ku a sɛ wo pe video papa atwa ɛde akova wayi a wo yɛ wo adoring wo baptism confirmation agrobi a wo yɛ sɛ wo to nsa frɛ ɛyɛ Crown Stars a wo mu wo enkrofo a ba twa video na ma wa ankasa no wafa wo ho hye emu susu a obenya MC wo ho ɛna de obesiesie ɛyɛ wo nkonwa ne table susu de ama wo DJ papa bi so ka ho na ni nyina mu no sɛ wo hia sɛ wo ka ho awe na achen ana sɛ ka no ho aye tan to pese wo spray no fofora ye wo spray papa bi wo ho a sɛ wo ba Crown Stars for ho ka ne bi pie no na ye mo no kyen wa ankasa kwa no hu na obeka sɛ you nkrofo yi ni modwuma nti mama we mfi sɛ mo di dwumadi ati sɛ ya mo beto won sa frɛ ɛyɛ Crown Stars na ni mu na yakwakofa asem bi aba ye frɛ ne ye de aba ye de ne sɛ enima bi wo ho ye bu ye ne eguso enima bi wo ho ye nkai ade bi wo ho ye wura fi enkanka ya mamre ya sitena mu ene nyema bibribe elisi hu sa no a ye de ba ni nyina ya bobo ho ni nyina ya kasa afa ho na ye busebusa nsem bi afa ho na afei yetime nya ntoma sibre na ntiase aye adwuma ne ye de ato ya bra ba kontu so ene bebe a de premu yi eye German club efe ne Duisburg eye maami bia yini no yini ne pa yie na wakwada enum tuo mu ya tini di bebribe se wote ne nyuma no se anti num ede ne ne ede enti ne ye pese ne maami di nkomo ekwan ofa so a nyame akyede kese etise no ode be che no sanse bible me ati ase se woto nyuma wo ba mpa yeminu eno no bi kan ne Latin kasa se ki cantate dio precet se woto nyuma wo ba mpa ye eka ho ase wo ye nima minu eno nti no minim se maami aye ba ne nchen wo ye mpa bofo ene nam nyom so ema wode etu amanfofo emani pa brabo etenetene chichi ni pa yore enti abepiru enti ya bayu no enye obi ase ye nua ba ekuya se wa bonsu enene ya to no ni fie na enni bidi nkomo afa kwanya nyame aduma chede odi che ni sei no wanto antwene na watimia amma nipa bi enya ahomka enya hoto ewo ya brabo mu ewo ewiase afa na nyina kanka ya maigani mu mame ya mwajo ye nua ni mpom ti sai erade adom mo frale mprade papa ni nyina obia ho ye pa ide nyame ase gidi se mo so ho ye pa ye ho ye ya beedi ye dawase ye joso yo mame ya ba wonche na anye bone yenim de wo ye yenim de watimi aye you said the America no yenim de watimi ye anase watimi aye ato ho amana be yense na ho a ye ka enwomtofo papa ye to nwuma wo ka ho enu nti ya bei no ye no bedi nkomo na wa kyerɛ ne mebi amenti ase aye dwuma dedi kai wo beda ho didi a kyerɛ yen na ye hunu nipa a wo ye je nipa na tiwdin enso ne bi ne mebi wo mu nimfa ho nipa cho ye frame ekuya se wa bonsu na de nipa bebre de bekai mi pa ye menwom bia ye frɛ no Nsamrane eno na Nsamrane film eno na nipa bebre e de bekai mi pacho ahin na pacho o my Ghana mu ahin na wo free pacho mi free atuma ko foridua antu ya atuma ni o ne se ne minua no o sa mi free atuma mi atuma kwa bieja ba ja se da kwa me ene ye shia oh fine so the answer say we dey ayi no odi amoku ayen katekwa na okọ ni yo ene maame ye be hya ase na de pese ehun se enwom to ebu wa osua ebu so ya chede ebu so ifire busua mu ena otimi di edi ni dwumadie na emu de hene ena nyame ede dum wa odi abeduru sa amere me de ne de meka se menim so pa de ebi am ka se ya me di frimi na yem aduma chede frimi na yem aduma chede a chese nyame de adum abusua no a enya sem ketoa na me kai se miswa na me ma me tunuma me papa se uza kanene se otunyum kra se bi yembu papa na yenim sa se enyum to nyame be fa so agi ne manso a enka ya fe ye otuma yenim sa wo bre bi na wo mo bra papa nganga so akodi concert fo che ne no ase kra na se me ma me ye aduane kra wo tonyum oye bibia wo tonyum na edura nyumra efiofo nyina awie
ye bibian make us na etikumasi fiem ma me enwuma ba so nyina obetimi afa pen atro akire obia ofie chese na enwum ne de chese they say masiade ewo abusuan ni mu ampa na papa kra Fred ma ba no betise ma me atonyuma ida no kra aduan no kra he onni because wa atonyuma na nya sanketa won be say yiri bibi na mu na ebeduru mre bi a me ho se onyame de open na oye ampa nti enwum to ne de me hu se de me sinka na ebeduru mre bi kra me eduru se me start nwum to no afem papa na efa pen what bible ho na afi wono e ma yensem no oh yinsem na ma wow onyame tumi ade nyina ya mpa nti enwum to ne de me difrime na yo se de nua ba na chire mu e ya doma chede a efiri abusuan ni mu eno nti no ya na ne ye no dasoronko na mebusa se enwum na ye wo no yen Africa mema na se ewiase ha na se Ghana no ye wo enyamenyom ene ye wo ewiase nyom sa no maka no but me de ji nwa tin de biase ye wiase nyom ye high life na gospel because gospel ye tu wiase ye mfa nko ba bia ye na ye tu wiase etia ne nti ya na ensem kan bi ho mfomso se ye si wiase nyom high life emu de hene na ofa e pa ede obeduru sa mpempensuwe me momu de ni hu ne se enwum ne ya ne mu asam ne very very important ampa enya high life ena ye gospel sam asam na ewo mu no ena so utie ai ewo mu na ebenya good impact ewo ni paso because bebre wo ha e gospel so abaka bi enim yeah waka no kore no so ebo onso so a eye said en crofo ka se wi asenyum no ya ene se gospel so yenso e bo high life o ewe de nani na mu ye ba na meni nua me kan ka se and the great beat kwa ya do so a chen se the that formula e say you know gospel no ya do so a chen no reggae lu wo mpa high life ni de eye beat sana meka no eye rhythm yeah so na asem na ewo mu ni na hia ena o say nipa bi atu ye ho se o say ya de bia ya di free ye no ya di free me fa se nyame fie ampa enu ntino e hwa na ye gina ena obo nso so wan fa free nyame fie na so no ensem na free nyum no mu ba no enya sam petwa eche so akwa se makejase ne wo mo mkeka makejase o start no aso dem to gospel happy day no sana no tia bontia se ba be ye nteme bia ne nyuma ka ho afri se ye be wo amaje se wiase ase makejase din entime mpepada tia na de hia pa ne se wo se adwuma na ye na nanyum na ye to no ye hu sa nwum no emu asem no asem be na wo de bre nipa ampa enya ko hwisem bia na se be ma nipa aye ne me bia ye mfata ena be ko enkwaje mu chese secular music no ebitimi di nipa ekonkwaje mu ampa yeah but nipa bebre enfa ye nim ko ho ese ya bonu se wiase nyum no nko ade ana se ya bonu se high life de but I am pa some pa no kwa no waka no so we tete wo fo no yi case no me ensem bi o moto fa awade ho enwum bi o mo keka fa e se utum se wotie mu a e yampa waka mu no kure no enti enwanom se de nua bana me ho wo se enwum wo hwe no enye beat na e che se gospel anas ne mo mu nsem no e mu nsem na e ba na wotie no wo de toto abrabo ho ene wana mo ntuo bi ho ni wiase na me bi ekoso a eno ne hia eno nti no ono de enye se okase enwum bi nye nchen bi na emum no odene de no ko nyamesom mu nyamenwum mu odwene nsem na ekọ no na wode ayo yeni aba yeda ase enu nti no ekoba ne saa ekomben so na ohunu se obetimi a tonwom no akọ bebi a ese nipa de nwum to bia ekọ na mekasa saa de ne se wo mu a because bedroom rebi se mete se bande be wo ha saa mre na Mumeria. Ena na esi so na oswa. Swami Mumeria ampa. Swami ne wo metete. Okay, Swami Mumeria Swami ampa. Ena Abraham so watafo. Na se mi basa na mi dwane ko biti so mu bond bobe na me ko ha. Sa da me befi abo e bebu me no. Okohwe ban. Ana se mi chese mi wi me ho na mako. Enso na ade ni wo mi munti no ene ye bebu me aso mesaya ko. Minim sa me kwa aba na yebebo me enso meko na one day ena Pentecost Fire Band ya elder bi adabo ahe nyame fa ne crancy oti band e wo Pentecost sorry na enwanwa say minim de ye omuhu say nyumto yeso ne yefie ben Pentecost ho
enti no omo sheda ba fie e be sra me free papa wa wo fonsem afi de papa so o mpene a e de tumi e chese nyame papa so Pentecost ni papa no nya Pentecost ni na chese e wo so opene so because we dey say nyame nipa na ba sro yo fa ko boko zet we kura bi ase it's no that say amazing any can but a hope na me start me nyum to ase say me yanyum aba wonten but na nye me nko ame de na band no na ndi ko yes Pentecost fire band yes. Oh okay ndi ho e na wo hu say afei baby wodu mpompo so a oh yes witimi da ho many pa ju tun say obetimi adom minianom say di nua ba ne ka no ade bia nhya ase no enye ne kase bia baby o start free no onya ni je wonwom to ho isan na wofo anase ne maame e penwom nti bi saa ye no ma yeko si frabusuan mu na wamfa kwa akohia ase baby kakraka ndimu kakraka bia na mu wono akasa na sori mu ene o hya ase nketenkete a wotimi hunu se yumedi wedi metimi edi nti Pentecost fire band ene o hya ase atese mutimi hya ase hunu se obetimi atwa nwom nti mutwa amonyom monima mutwa no first na ndi se nyuma ya nyuma etwa no first mami na soja ena onyame baye wayada na ye two albums at a time community just a hit pop ya no kure ma concert for kwa de fa ho yi concert mami na soja kura na still ano inki da so wo inki wo mpa oh ampanie ebia na mu susa me ma hunu se de na nyum ampa ende mami na soja no onyame ba se ye di si onyame ba je collection a ye nya se ketwa otu se na so ni mu aso oh ampa enti enua ba enum ye onyame ba ene mami na soja ena omode hya ase ye da wase enti hwane so mu sata ma wuti mu se mo onyame ba ene de keka ho aba abonten no hwane ukuro mu se me pian na wotimi akoni enye easy in fact emra ye twa enum na chiri no na eja bofra mesi so a me ye me kakra na me pamade ewo so a me ho a njafe ya ba se me medimiti bebom na me so me pese me so me tu kwan o yes sir o just all bout pese na nya ne sa kra just me nya ne sa me pe but I say me nya chance so na papa so e restrict me pa papa de na so ko oba o to nyuma bon na me so na me pe ni enti just say that so dey down so sa e da boy na de ye kodia na papa ye kokra ono no ye do ani nyina on na eche e da boy enti no ono no e ma no kra ono ye ne da ti no ono so ya strict in so nyum to for bonsa madimana e kaka se e de nyama ba no enti kwefo e nyum to for de ai se Christine lija ye ntan jeje asa na me mama ya na ehu no mu di ye enti sa de ne papa na ne hu so won fa ho kra na afi na mpese mitimi komanim sa na so wo kuma so kra onim so kwa ba kra je so wa dura brochire hu za enti da krubi ene papa samre we de me kan say da krum papa ma miska say menya aduane ma bre pen o ma ye kwala bone sam so da ene e ka ho bi sa menya aduane ena eja papa iko oko eduma e wo ha metam sika na mdi ko twa ticket me so me kwa akra na wo so ma me ko so me dwa wo ko ye den me ko bobra so wo biale fifie because of you ko bobra so ati asia enti enda say ye mani ye bia tem bia ye catch already say onhu ye mobo na ofe ye bone che na ontenet no mo mayensa enti me kwa ye me didi na mu a ba as wetumi afiri kuma se kwa akra no sana me uncle so wo ntino na me pese me kona me so me ye o chene se de bebe o du ni mu to so na brochire o za enti kakra na me kotushia band bi Born Again Gospel Band na me no mo so kona nte kakra omo de ye ntwanwum mom but na omo so eti so pa anya asem ketwa wa kra ho ti me no omo ne namu anti ene studio na me back nkrofo ene titifo yi enya asem ketwa na mama musa wo do papa ko homa etwe bo ni akon kan ena me de ko o mama me hwehwe wo kira kwan ya no me ni abrepa mama musa wa ka be ha me because obi a wa yeso we de what was that akon homa kwa the whole house no wo mu bu ada ne wo be hwe dia pe music no but on mama chance me yes na me homete so enti na was say
me pesa me so me come anim nti sana but onyame de o say se ojiwa utwu time fa ho ne baby ube fifa obeje o baba be si baby a o si wagina no because me frase o gospel na ne kasa ne nyamo me kai se me was 7 years na ya children's day na me ko presbyterian primary na me tunyu bi ma me na so my friend say me si me dan wo botan so na nya sem ketwa ma for fa la to say kasa time ne pa na me hu say bibi wo me mo so intina wo say mitimi come na ya na ye pre ya na wo sanke ye to ye bo kakra na ka ye bin pompa ye se funu mu aduane no ya na ye hurja me nyankopon na nkasa bie kwan no ma but ya na ye pre wo say ti wo be kwa ko fifa baby die ni se wo fa wo se wo pesa wo ye gospel so afa wo be na jese de na gospel na amfa wo say ya dukura satam na gospel no na e wonkofo bi Stella Dugan no ene enyumbo wa hallelujah bra ma ye ko eno mo na mpanyufo be na tutunti wo do de eba no na satam no onyina no ne ade high life no so enti gospel ni enyu ntum papa samre na ye kwa edi mpo sheda gospel kwa na ye sheda mba na sheda mba enti woni na ma studio afede de backup singer we na me ye back nkrofo a ene titifo ni nyina ne na mo a na afede nyame adom ekire kura na bebehia lumba eno kwa na ye sama pe producer bi so but me fa baby akakra no de eno de ende ya nya incentive no kwa de ende ya eka adwuma no ho na mo ni da ho a sanete me de be share lumba na go so good na awie bia mania bre me ko pe producer na nyame de otimi fo obi so no wa yi wa free baby I say wo na e lumba de bia me ka say nyame o nhira no fi say metimi aka say nam no so ene ma obeduru sample so bia ozo awato aso aba bi se ni odi oso me mo manka e wo se me ka hye nyame en monyam na mde nyame nhira gu no so ba bia wo bia why de so ebu wanka we wonka nka ho ko be ka se ai na me na mu ana se ni se yampa ye be hunu se woni lumba twa gospel nyame ani hu anetene sa wa anetene no ye mze odi hom ni be di hu komo wo de no we yi abai na ni nyina mu no na che se why you say kuma se de won ko ho biem kura na Pentecost fire for that is what twa wo otwo mabo say no sambre na me say okay me nyesa na me twa mabo say usa baba wadi usiso a na ye pray kakran so enokre say bi wo so wan pray na wotimi ko ba bi a wo ko no ye tebo so a ya na ha adwene kakra na mo me pray no so nya limit bi o ma ha wo bo ho hye kakra me yes no Pentecost fire band na me trying to say but na me free kumasi de say na wo free mo anu no ha sanity no go so good nyame egusu hye no mo nyama anti ne kasa ne nyamo me papa fo bi a ya na tem bia se me gina ya na e wo se me kai na me de nyame hire gu wo so ommo metimi kasa ye ommo enenne ama ye hu se ekura se wabonsuni na papa be friend stable Mr. Stable me boni dia wo se me sorry oboa baba en me so na me share mirror na papa na bro wo me hu Stable Records nyame o ishira no pa fi say ena ya papa ba kon so friend Mr. Frane emre bia me kwa ho kire mu omo na eso me nsa kakra enam so ma me fan se be share mirror ya ene pie krom ha ono so mi mu a jese ene mabaye ekuase wa bonso nti safo papa fo mi no Stable ena Mr. Frane yo e kasa nyame onhira omo pa ye ne ba no de akom ye busa no kwa fa so a obeye anwutuni wa kirekiri mu abisi baby ofiri ye Pentecost fire etwa anwuma edagi din manere so ja ne de keka ho sami wo baba be hia empanyumfo bi wo wontwetwede baby obeda kura ne mane bi wo ho a ebi wo ko obekọ performance ye felicika ma no no wo koda komni ade ade ni nyina ebe mu wampa ba na Yakopon eboa no adomfo miensa owura Stable ye papa Frane na dade lumba mo ma yenyin krato ye ba ye behwe ekwan a ye nua ba yi efa so a ennemire mu no ni din aye hyehyehye a enya asem keto akora
yo da bia ye say ye Crown Stars for edumedie na ye hwe ye diaba Crown Stars ye kire ho ase a ye medical bi a ye video coverage ye cars ye posters se wo be ye wagro ye outdooring birthdays ade bi a opese wo ye agro na performance so frɛ ya ye ba be cover amount se wo pese wo nya MC a ye be ma obi se wo pe obi obe decorate a ye be ma obi aka ho DJ for so wo ho and afi yetimi ye car spray so e ma ne ya ahomka we nyina ye adwuma ye na afi ye diaba ba betudwa ama manfo ahwe bi no matie bi eno firi wa nipa so ya sena omoboa ye medmedie koso eye Unique Africa Textiles ye mi Augustine owo Essen eye Taistrasse number 6 e be ba ho fo owo ntuma bia odi be bibia wo wiase se yie eye awade eye adoring entuma fufuo de ade ko na asia so de keka ho nyina no duku ne mpaboa ntoma ade begu asene chese okowura ho a umpie no adresi chinya yebeka se ampa ifruni ana ya ifruni eno ntine ma we mfise obeko Augustine ho na wo na kwa kodidwa na so ho ayefe na ho ka be fie ye nua ba ekwese we ne kase yi owo eye Osborn yi Afro shop ewo Joseph Strasse Kona Strasse ni main road o pai fa ho a be a Teddy shop no animu o fa sa kwan so a obwa ko hunu sa shop ya meken na o bibia bodie adwene chese wura ho a wo ye nkwanya abomu na wo fufu adi e prekope enti se wo hia Africa aduane a ko hunu nua bayi ono so beso mu afei so pese wo nya ho fe e wo tiri ho e na o widie mu mawure a eye Nana Beauty Salon en so e krado sa salon e mienu ba ko Kona Strasse ne so bebi na Ghana House wo no eno firi ho a we bie kase pa so Grandfather Strasse e ho no ukwa obenya nwa hodo e o mo mu botiri ahodo o mu nyina wo ho obi a waye o mowere enku ade be fa otiri mu ne wo ho ama ho na maye na ha uhu na e Beauty Salon ho na obenya we no mu nyina bi na najema e twan ye Okrosa Strasse ono so tontoma ono so ntoma ton no enso so eye je se wokoduru ho a obenya ntoma ahodo nyina bi enti yenko ho na anuanum ya omudi dwumade so nko dia boye no ye mo omudi dwumade nko so ye ni omuni dwa yenko sra wo muni hu duom wo na yesusu yentim ye den yensisimi enya de ye pe e wo mra ye tiama no ne ha eni ma ye ofi a ikenya ye pe no Afro shops ne sa ntoma ton eye Unique Africa ene Executive Textiles o nyina wo ha o mbeboa wo ama bibia akoso eni tie nche nso se ye bibia ya bodin no obehu yen se wo hwehwe ye eye Crown Stars a se dwumade ba so pa o hwe screen so a yedin e wo ho na se de America no ye nua ba ni din komoyi e fa nwom to ho se de wama gospel nwom ahitama ebi aboa nipa ama wo mo adwena sesa no se wo hwehwe no a nokure ni obehunu e wo eye Facebook ekwasewa bonsu ana se Instagram eye @ekwasewa -bonsu chene nso ye besa ka biem ama watie na wahye nso tu hia se ne niema waye no ne nwuma wabɔ no opese wutu ebi koton ana se upe bia ukobe bia kan ya obehu no na net medi enkuta ho na wonsa ka bi yo ya sa ba yini aba ya wo so se nipa wonam we no ade bia ni ho e bakwa wafem na ni nyina mu so no metime hu se mene udi nkoma me hu se na wani abre pese wuye bibi ebisa ade a hu se dua wo mu no na won pese beyira obi o anka ye ka se ye mane nkoi no enkobe obe tibware nam ho no one nam ho oya ade ade na nso ne efrefe ne baby kona bi na obi ayusu no kwa ade anja wono no enkyese se obi anyusu kwa me so se nipa so ye tu omutwi wudi pa obi se no ani ade ne mo wanya ade so papa ko homa pa de ho de mebo na so 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 wanya sa so a ka fo ko pin kan mama bi ha wo ya ade mu na so ade bia mu no mfesa wo ma wo de cheo ene cho de cheo so ma wunya ni je ma wo to a odwumadi no so se mebisa Ghana o perform akese pa sana wo ba bedu sampe me so abuchiri so a wo hia wo ho kani eno tie me fan se time na me wo Ghana no me akasa man sheda nye gospel okay me gospel am ye me ni lumba ende na me wo Ghana say ye anima na me tu kwan e ba Germany ena me den samna ne betu aso
Into performance de me ye be but na nye gospel. Yeah, and so and no yeah, no to na medical ka say nyom to no. Anase wan ka say medical chiri say nyom to no. Enye enyom no say eye gospel anase ye wiase nyom anase high life ni. But in sebe wo mu no, ene anigi a wo di bere obi no. Ahoto a wo di bere obi, e bia na ko bi ko ye ne ho bibi. But nam say nyom ye obetie anase obi kura ama ho ama metie da no nyom bia ka bibi si wo fie. No kure na ne nyina mu no ye de hye Nyankopon animunyam na ya na de adwena etechire no ene ya ne kofa saa ne ma ne ba eno nti mebusa Ghana no samran ansa na oba hana uguso bro nso nkrabonte so no eni ba ho se ye be frɛ wo bedwamu ama wa wo de bi ana sesei eno de bebre time a me fa ne se me ye nsamrane no na me deserve awards bebre but enye ni nyina na msakae ene no so kran so de na ehye den hia misa because enyum no masam na nipa ne beti na wanya nkwaje afi because na me focus nyina say nipa benya nkwaje free enyum to mo no masam na wo to no yes nyamimu award no hia o mo chance chance na ya bo aye nti no we ne de na nya de a ehia misa kra eno de na ehia me nkwaje no ho asam to me kai say time a me see so na me pamade e wo so ame na mani ji mi obi a mani ji nyame adwuma ho nti no every day be as a 4 o'clock I was me ja me shop no ma apprentice na me call house to house just Ghana no Ghana sana be konkran no na we master ewo yadepa mu ansana there's I say two jack for na no mu pro fine na mami musa Ghana no awosem bia mem me wo Ghana me wo mi ensa wo Ghana ansa na me tukwan fine na nyame ado me be wo mi no so ha ye de nyame asese emu ano esan se se di ni mu no ye Ghana for titiro ya ne edwene se enwom to ne performance wo gina dwoma ya ade no wo ye nipa bia I say huhubra sem wo animu ana se ye se ye mfa no se ya o mo enjoy wo o de wo gina nipa o ti onima nso so wo se wo gina na wo to adwene wo mutumi na different bibi but ye de nyame asese wutimi emu no wutimi ye den eto obo ase etena se ware wo ma wo di eje wo soso wo ba wo ye because bo ha na sa ne manyama na ko fa na se ehubla wo nwene ho so o dwene sika na wo nya no ba wa nwene sa na edo be ye no ye de nyame asese ekopie mu sa ye hwo ye den ena eja obi a wo toto onwom a wo bo obra wo pomade ka bibia akoye ma ekwan be na afa so wo hia wo kuna wo de wo bepie ha se ya yesi beti oni bi se ke wafo mark ya nte won ka ke beti kura ka je se yi nim se wo ye Ghana ni bi na wa beto onwom yes anete enitina na medi kan ka stable papa no de me boni dia sorry oni Mr. Frane in fact se me hu ni amenka de meka se me fa pem kase pa wo mi na sa papa fo emi no na nipa wo kan ho asempa ya wonte na esensu mi nimo mo contact kan ho asempa wonte na minim se emrepem no me share wo in fact enam stable so ena me share me kunu because say me kunu ba Ghana na samre na me ne lumba yenwum ewie ana in fact na me am pese me tukwan because samre na me kutankwala me nsa abroche don so bi ani je ho obi ape ene mmiri kwasi kuru na be se ye de ayi kusi wa na nanom kura we kura se do fraba obi abe baby de abroche de obi ani je ho point in fact na me ni se me ba abroche ni bi na me guso so am ye me ne ma se meeting do beba in fact stable po ame onu ane so me nsa me ko embezi ko ji visa mami na no yonko panzo ni mira na me se na so ma yo mo connection wo hoda do me hwe bi no ma kesi ne ma hunu it's no just say me nya me visa crap or pay waste me time for so long I just say be come 1 week na me visa hu so one point at when me say ukura na ye di bi ba be cover me timi so am say obi a me menya chance say am e kwa brochire
papa yi afi me hana otimi ka se o de share me airport me kwa na kwa na ntie ko why connection why Nigeria ya da dantino eja ne mboda no ene de obeko ene osimi de mi hia no o de mi chiro na de kasa ne nyam so de bia wo ya oso beba me shop akra na so na me pama de nti bi obeba no o metume me be 2 na me so ni abra me ye me damos chese ubedura ubete chese person me do actually na God so good na chese wa born points at all dada because na de ma famu ni ntino obi kura ka se o pese o ware me because me deny me papa me bibia this all catch them this all costable and na stable so say de ma famu no one ko dia ware bia ni bia because ma ware ba ko no taechie ntino wo suro wo sin no and e just a wa ko forward and na me close na e den it just a stable ya no be fans nipa no bezo you know na me mami so wo ware ye no na nipa no wo nwum to obro nhwe no anase no ye outside and ma chance e ma ho ana say me run as ura one ne wo ma no the first husband oh no the son na me ni hobby okay na ye jai da almost 2 years kra ansa na me share mirror okay internet say me akra na my imagine say me ware bio because atiti e be mu e dia na me ni loss bio na so e den asamre na me sa tena se no busa no se na akola ketoa me duru sen obeyi kuna e bia na me enye ne sa e bi kura na me ntimi enyina amma Kristo because I womre wo yeah internet e was set me worry and why you to need zu jeje ni pe ni so o perform na bi so do anya nyum na woto no wo hwe wo nipa no gina ho na no bo mpa ya se obeto nyum awiama de one woni tiri mu no de abeto ni because e no we no so one you very careful oh we ko be bia yenko we ko be bia yenko e be you wash from point e was set o ma weni eda ho na otintim so intino na mayama dwi pass nka ware de because be me bo okra o ba na so hu na onani jo ho a me so me ma me fo mu nsie e na sa mre na me ma me atime ma no nti hu me a o ye nya so se de say ye nyini nti sa ya gogo ka ende nyini bebe ende ka ni pabra bo so wo okra onya boso se wo ma me nsape na wa twasa ase kama wo na pino no wa bo break onya bo wo maso pe me nsa de ano odin enti bi okra na wo do ra hye ne mu because nipa no wonim se o serious about ready say onya boso me nsape because I'm running kwa na me bi aka e wan kwa na tu bi kwa na let am no bi kwa ka bi che we de ka ba ku bi kura nka ja e bi ti mu say e wunyina we u ma mi ensa e bi bi so wu twa na me ho kura nsa sa na nyame de ya na ne hu we ne me bia obi ntimi nte ase ampa so enti emra mi share mi rano a we ye bold a o ka kire me say in fact me bufuye is na dia asem na kwa uni me da ben on de no ni mercy na me de menim no se photos ane wanya ne asem keto ana de o abrochi asem me ya na photo ne ejiji oni ewe ne bi bufa so enti o ba ga na obe hu se obeti se eja me se me ya da kwa no se because on beginning nyina na opemasem because of menyum to nso enti na de bi o kasa e da obesi ga na obe hu sa ga we de wo so wo che na de because of menyum bia ya de chepa Into oba yo nsam ya da kwa no so we de na me amefa ma de that God so good onu de wan tuni me ma me wo ho o hwade ne wo mu no that is it and then you aside nsanya me ya na ebi mu hwa say music no we de me music ntibia me ware na obeboa me anase bi me samre me ni kapre so na on say metimi aka say efrerade so o se me wo ma pimpim kura me nsuro bi kono me nso no so be dada me because bo oba o menti no assign it na se won so ba nti me de Ghana ni be me say me ba abrochire de ma me otimi ka say ekwa nyame adu na kodura abrochire abo no come me say o se Ghana for me de na da ti enua na mani wo so na onyame ba bi oso odu be dua no odu be duru ho nti sa na tie yo yeni aba wa ya de wa ka sim bia ma atoma koma so o se owura si Sabo Mr. Sabo and Mr. Frane eno no akasa ne kunu in fact wa ya de se enipa etise wetumi akai wo mu e wo mre etise mu
yeni abema sabo woni wura afra ne se mote ase na mo Ghana abonten so nko ade a yeni abaku ase wa wodi aseda kese e mamo enti se basse mote ye dia ba dwumadie na mo nkai se baby a mo bia wo se wo lusu mu numbers anasa mo contact wo nim bebe befa so obehumu ye bompa ye owura se wo Ghana mo amadamfo mo fa no so na mami enhumu na ade a waye no anasa ade a mo yema no no onnam Nyankopon so emfa aseda kese e mamo yeni aba waye ade wa chiri mu ami ehunu se enwom to no ye mfiti prekope ene nipa na beduru pempeso a obia wo de ofamu ye ofamu no utimi si ni po baabi se waba be hia baabi a eye ene nti no wo ye na wo beduru ha no ahaso so performance no ene onwom to no eye den aha de ne kura de na ye surunko unsa me beduru ye no na bodo tiger ora fa ne currency Samuel say wono na no wo super antina lumba munyi na ho no mo ye ene wole wa produce ena na me ne menua no ma ye dwumadie yi ka se bodostaga wa ya ade na mu wantimi anko Ghana ankoje na wo bibia na nipa bi wo ho awoboa no e wura mpofo ye bepe no na ye ne di sa dwumadie no ko bo so Ghana nyomo dodo amutwa ye nyina no from 90s ni die onu di mu akotene pa intino na me bedru na amanfo nso hu se metonwom na omo no munyi wo Ghana no so ate wo na bebre ni me wo Ghana dada kofiko munyi na me no munyi na abo band okay ntina se na mo so ma enkrofo bebre hu se maba ntino obia be yenwuma chese niso obefre ma be baake na me ne lady baako Franklina Franklina Jones omo de omo starting kwala brimu Franklina omo papa no do omo ya omo ye tempa mekai nti ye me ne mi na ye baake enkrofo Ghana artist bebre omo banyina ne na ya me adum kakra nti na chese me so me de be ye menwum ensamrane wo ho nti in fact nyame ehye no wan mo nyam na ade ama mani je pa hu se onyame se na obepagya me edrusu ntimi fa se twetwe da me wo mo nyina na chese me de me pe na buji hana baba yesa hani milk no in fact na ye me kaise me wi ensamrane a me ye luncheon na obi a meba kroma kra encheye na I don't know se na samre na wo ha me kaise ensamrane me no kotobi so obekaya ena budu ka cho se we the base bemu a na yese kwefo na yese kwa nyumbudo ene obetu bi ampa South Africa me beto South Africa nyum mienu ya tuwie no se ye enyum ne kama me kai na so bi shemu ebe se kwefo nyum enti ye drop base no me kai pa me kai makai ampa woni bo sheba ya me ni bo sheba ya very good me kai enti we de na tete pa ache satana meta na me okolon me ka around either said 2000 baby na 97 98 ho ya ampa 97 90 satana e rasori wo betin so ase ho me kai pa me ni abrabu na eba ya me ni abrabu na eba ti etuwe no e no se enyum na good but a second for you inti drop base na fa na le kai pa che nyame hira o mi eme enti se ensamrane e na afedie wo de ebeye yampa me kai so pa so se me ye MC na ye me be frewa eno na me de ye se ensamrane film just na nya sam kitwa even me luncheon nyame hira Düsseldorf tesanya Düsseldorf me kai se lunch ni kama pa lunch ni kama emma me hu say yes nyame wonnam nadom so ahye ne ho en monyam se obia me kai se obia pie firi anyuma so no kwa shumiro do na ye obia adia na ode dana no ode pie ye de nyame ase se empempenso no che se wo firi Ghana e ba no na Nyankopon asisi o chese onam kunu so ro se so nyame hira no emma chese niema be ye easy ebi ade na se na wo si dwanye sa na unya no sa enye sa na wo hunu no Nyankopon akwa ya atwacho nenso oyema eye fe se de na wo hwehwe kwa na se na wadwene enuru ho na mame musa sambe pa yeti hui abon so dodo sen pa na otimi ayato foma se ye ka wo mo ka abon asema usudi bebem albums de me share danye bebre my 4 albums na so no
Enyasa no anehia. Anya dudu on esinye dudu mu wura no mo kete weso. Why ade na emum memo ama ye freestyle ba ko. Ansana ye de dwumede na to aso. Ndi wenye kom we de instruments bi ani ya go start gani ha. Ye ne wonko a na ye ntie. Ai. Sadie no wananu. Ye no. Sana Yesu mayenu soy. Sana be. Sadie no wananu. Ye no. Sana Yesu mayenu soy. Sana be. Enti oniye. Sachira wadine. Na erinche bio. Na Yesu beba. Mo enyum de wotia na akosi twiko se woni te se pipe organ enyum na de yie ese ne no wotia wotum se ye ne a eche se atonyum na ama enya ni sibre ye de ne yi test mark de ni bia ye bia ba woni e de medase ye mfa se da kese me nyankopon woni kese se ya wode achewo na osuso wamfa nye abro na watimi ede ato ho o ka kire se de ne wana ne ye no saa na Yesu ye nayi hwekoro na ade akọ be ye ni ama ye ho so enu nti no minim se ne nwum bia ya tie no ye nwom a ye futu sem ede ma ye nti ne se wo ni bia na ba bia wo afise obenya ye nua ba ku ase wabozu nwum no mini akokope bito na wo so anopa na se nwumbe asem bito a wabo na watie na afei wo so de akekere owere yo se mebusa mvanze wo nwum no pa no ye kasa wo nwum nyina jimu ba ko pa na nkasese nyame abase ye mfa nkwa nka de hene pa na be enwum ne de ya na me hu de minyi o na ya na tembe akwese de amanfo asom no enu na ya na metato de amanfo ani jo kese no but me ankasa de kameti me akasa me wodie da wa koma so na mpese me hu so enwum na da makoma so no because anwum no eye nwum ma enu na medi Kenya ye na da makoma so za samre na mpochira medamu no menua na nye easy na onyame ema chese in fact me hye nyame bo wo saa nwum no enu ntino ena maye madwen se nyame bo hye no se wo hye nyame bo anyi so odidi agoro david ende odi ya bible kra ka ho se nyame chiri nkwasi aboshe nzo ko hye boshe a wonti minu so nyame ani ma wonya ho no me that is it ama so kra na ko akọ entwinza so bi de ma o ma ni o nana no medi achiri so innocent blood na o ma kwa sofa ntino saa nwum ne de in fact the title no say me hawiya me hawi nso bitimi de ne haw de tonwom ana o de ya anwensem saa ma obi hunu de na ato so wamfa wani anto fo ma hunu hunu se nipa no ade ne ha no nti no waka na akwa se obi sanete obi e literature mu ne nyum to mu nyina ya ni obisa se efe nipa no aho ana se e obi hu asem na woka na edi o me atia se ye wono a ne haw na enyum no se Yesu Una mi mami kira su mi chirawo Oso na mi di mi humitu Ema meniwu Ema matamfo Ema ohu sepewo mi hunti Oso na mi di mi humitu Ema meniwu Mi hawia Ma dream mamani hunuya Aye misuya Marehu ni mabebresi Yesu tiasi Enti mi jimi dise Majinkwa Yesu nkuto no betumi Ajimi efri matamfunsem O mama niwu Ena misa share bose so wuji me free me sorry ni mi puchi re yimuna me forward and system maye me japadida afi me hunu se one now the one who to so no adi nyina radi buwa won ne wiye wonye na unim erade
etie me sufra wo saa enwumi a me share ne bo say me fa na dance sem aye me japade no ye wan referent to be here me dey ato baby we fi say ma shenya me bo good say ne ye baaye ye dey be kai o also we yaba nti ma remfi na Nyankopon no so hye bo no nti ade a wo de che wo otimije free na me so me tena asem se me mpene ma papa we wonje me ade me di bo hye me sorry na me di me bo hye so na nyumto no because there na a shimmy cry kese ni say obi frɛ me obi timi frɛ me mame wonyum aye me sei wonyum aye me sei na enya wonyum a enke bi kura nka me koku me ho enya wonyum a enke bi anka samre me ni nkwaje enya wonyum a me kai se che say me titi sansam na afa na me yam hyehye me afa na ye too much obi se wote sansam ya na hu sei na me busa mo senti menso me na nyame aye me sei me enso nyame timi fa me so gi obi dia ene na wasa me so me hwe mabrabo yi na so gi wo ho pozo mo bi mfa ho ko e be na waka abem why is a sandboard no sandboard is here che God a lighthouse chapel and so sandboard don't run so them hoda me mum no me nipa fa ho ko e ko nye o kwaje o nye sandboard why ade say wantimi ama ye hunu che say enwom no kra no sisi a wo ye o freestyle kra che say utimi say enwom to eye ade a good say na David Tuma so no nya na yaresa isan say sisi a freestyle kra o mai no ya na say wo se agu nipa wo ho ye do wase bebre che say wa me hunu nwom se nyame de nwom ne chew se wasua se ye wo mogya mu ade e ya kyede bia no e se wo fa no se e ade a odi Nyankopon aye mama musa wo adwuma na wo fa to ho so no che say e fa he pa na hunu se ahade me kwese wa me amini ahade mtim say yes mesi agina ye pa kasa ai ni je hye wakoma ma che say hunu baby ana do ani je kura ebefa de ani je hye makoma ma pa ye menum insamrane eno tie nyame nim me ka hye rade no munyam se hawa ewiase nyina so mu nipa nyina so mu na ensam no ewo mu no sa album no mu nsam no se ena me ka se obi frɛ me no wo ka kyerɛ me se na wonyuma ya me a na me yema hye me ani gie kese a hye me mu pa se ya me de tuwi eni se obi be frɛ me aka se menwum enya good impact e wono so menwuma ma na nya nkwaje menwuma ma ko ankokoku no ho no ojaye ye na ende wo hu Kristo a in fact na memi age na me hyenya me anu nyam sese menso so watimi afa me so age akra nkwade a ene na wo sa me sori waka na me ye wadwuma sede se na sese na bibi wo me mo enti on sa ba bia me di free wo won twetwede sa but emra ne so ye no a wo nyame yi me pie ye no wa ma enya impact bebree wo ni paso afoforo so why say Israel for no that is it omo wo twetwede fa mu omo ko duru asase no so bo sha asase no so no hu sa ampa sa omo pie ma nipa hu mu ye da Nyankopon ase wo sa mpempen so no na mebusa eye wasafo mu sen wo mu se eje wo fa se ni je so anase onu kwa no so be se onu kwa no be se anase bibia gina wo so anase wo makwan so ma baby abedro no wo mo bi hu de se wo ye ne se anase nipa ne ye se impact be ne enya ewo wo so ne wasore fo so yo me da say wasore de meka ne say okay, first of all me a chorus leader wo ho ena enwum to adwuma ne de me kromu den wo ho very good eno de eye madwuma nti etwa se oh yeah me ye enye se me mo obi kura hye me ma se de because obi wo kura wo ba so wa besra obi but oba no be to say how enwum to no ko ne na bia kwase body say sister kwase we ne woni e na fe no be pe wa we na wo hu se wa mo bi so a meeting ne climax that day no to bi so timi ka just enwum to ne de in fact baby a me rabia enye masore nko baby a me kwa ye bonya me din ya na nya me fie bia wo se me da me ho edi wo ho na ye mfra me kura me kwa akodi mai katonwum because e madwuma no
na unshare challenges bia say challenges bia nse nipa de esi nipa bia na nso wo no ene de no kore ono kwa na ayen ho say onim nyum to bia wo kan sha na say wo ye bibisa ma ba bia uduro no na say mfa say nyum to in general no unshare challenges bia no de mehihye bebre pa me kan say time ana me swakra me wo Pentecost Fire Band na unse me koto bi mu wo mu na me kan enhwa me ho o kan hwa because ade na so we ya na ye mistake ade bi hwa obi beye but wo dia beye no eye soronko sa na tie enipa ndo hu ade na wo ye ne soronko ogitum pa na so no akwa se munyina mo ye bom no so de ba yinti no na akwa ya consider bi nkitikiti bi de ma ende be bia and untimi nkase wunhia obehia ebu okra na nipa mekoto omo ye mpanyifo se me na me so na me yakola be correct me kasa me ma ho ntonyum so ba ju mo yi just bebre pa no sanse na ye onyame ene onim ne odeme be ye da chintino opo bibia ye be ka wa hye kra onyame be yiwa pi ai bo has penyo verso kra mu se nyo na woto a ye stop ne ko pe bibia wo bia emro ne ya wo se ye di David ko sorry Joseph e ko sha abana ni mu se why ade ne mum de pese mbusa won se eye nwom to eni efie adwuma ye se oba tan o ma ne ade no challenges ben na e wo ho eno de nye easy enough se wa me yi a wo be wo de enkwala no so be yi ho anu ana waja to me ye bi because bedroom rebi na me kunu akodi Ghana nti akoye me nko a de ema me nyum to ekofom kese pa no so ka ho ka me baba begusa se me bi ba ya na ye hu se ye nua ba o man samara ne ema ne din ekae no na ye hu papa na ka me busa se ye den we dey say akofa na ba dia na ka ho bi pa because na unsa time na me ra wa ha no yes so mu woni ma bebebe mu wono na ye me producer o ye me bibia nti no me chese me what time o me what time wo adwuma no ho ena na me nya adwuma bia nso me adwuma me ya se me pamade ena nyame adom afro shopping so ebe kan ho nti ma pamade a na chese me wo shop na papa no so wo ha nti no o pon adwuma kro no so ko shop ko som nti na nyom no de na time man but the bass ko di Ghana na enkola igu mi so na me nkoa na chese na nye easy afi bedroom rebi na e wo se me sa ye adwuma nso because papa na o ye adwuma de eboa no oni ho nti se me ama nyina se be ma anye ni nyina emwa nti be den metutu kwan mi tu kwan kra me di mechi na de mesre ba ko no say last time me ko Italy ko program na me bai bienu samre na kit last batwano me ne ko na me yanyu bi sharirari na me de jiji na gro nti no na me di nya anyum no eti be ko dina stage a esa se me ne ono chese me ni one ne nam na ne ho na wo ye anyum no wo de ne ho aye anyum nti na me be dina stage ni so say men to nyum bi aseto me nyum no se mo to ma oh uko bi chese na enye easy samre no papa ni ni onti me nkoa nti chese na enye easy mame mbese meka ya asa na dwubi na me ye adwuma ba fa se be hia ma na dwubi ko sia da na dwubi na so mu firi akwantuo mu na ebo no ba boy na ya mpa enya sam keto asa hia mu bembio no kura na enye easy na chese drumre bi kura nkama anya careful ankan kola kura emesenka social area ko ede do mu ji ona ise me need time moment na wo se me jai bibia to bi kon kola no so ye japade a nyame de amaye nti se ye nya daje wo ho a na chese eno so nyame bebusa ye nti na wo se me jai na me tutu ehon so ewie na omumu mia masan free ase go so good se o madru abodwosefo nyina abem a chese mitimi se ase Daniel se Mike na bodwose chem metusala junior o ko isenago ye nya ba wa ya de ye be ko abaso esanse me sheda na mebusa asa question obi o ho aya na duru sa amre na either say the talent na media man no be ka fom no won ne ma na say na dwuma bi a wo ye but we no nyina mu no
one ka ho anhye se ye nim kura na wa me hu se na tutu kwa ko Italy ne nema bebrebe de ye we chese nyame de ade na hye wo nsa ndi nim se obeye no pepe wa kire me se unya anigye wo baabi na emom no mebusa se ehene so pa na hiti wo tum se ejanyo to dwuma dia mafa me fato me ho so firi me we die me numi ho se adwuma we midi me ho wura mu ebi ato sada enum to de me numi ho so da because metimi akasa me dwuma me ye nyina bie no a ahete nyame so hirae wo mu pa awo se me ka hye nyame ni munyam na de me kan na se wo san kwala ne bebo mu na papa no eni ho no enu na ma ne ma tofom ena ba ko ane twa to so ne se wo se me bedroom re bia papa ne ni ho no na akoya me nko a me so me pese me still me komenim in fact na ho de ni ho ena bedroom re bi so se Ghana no se na woni sika wo di promote a wa ho a na ade ne bo ko ne ma ne kofom ade no wa twa series ne kase ne gu ho but baby ade be kwa ma ya jiju kakra na so aba montini so ni ho because na sa twa o mu twa nwum ne gum ne twa gum ntino na in fact na mira abamabu sa wo be twa nwum no wo be ye promotion be ye say na unka sanka usika back in fact na abamabu to o decide so obey on nyewe bio na me so me persistela me komenim nti e ba say me kwa akoye nwum no Ghana because na bodo nanumbu wa wani tuya right bodo dey original nti ne say me ra support because na payo no e dosun yesi bibi de payo so na yes wo twa ne dem ne ade de fra na ho nti wo tuya payo ne sa na wa nya usika wo say dan ya wabambebu so in fact sa me last album anaju the soom enti me ahete papa so because me enti me entuetua tia nema na FM stations ne kofon so mo de babo ntin na ma enti na wo say adwuma no so ka de ma form kakra no but me tena ase hu say nya sikasam sa wo tena wo de adwuma no sikasam a ebe nyame adwuma na odi ahye nsa ne beto ho so ade no enti no nyame adum me bo me homode ye adwuma kakra me ran so wo ho a wo ye adwuma kakra ade enti na ye fa ye sika kakra na e wono fam wo nyame adwuma na ye adwune de e benya free mo nko a no so enti na adrum re wo se ye sorry se enwum to adwuma kora sika nim na ka be ba begusa we se sa mbere yi wo ko obi akuta handy screen touch nko a okọ friends YouTube a benya bibia na no saa no ne saa mmere no ne wo de compare kan na mo yesi wo mutwagu munya sika eni ne mmere so obi atie ni free na dian na nanka yo se dian na ye se de metimi aka ne se asam no nipa no wonde wontwe na wonkoti asam no no fansa kra na dwene eno ne akatua kese mo wa ya de yo mami musa we enyomo to no ye hu se wo kire mu afiri mfitiase no wo talent a nyame de ball firi wo maami yam yes wo hihye wo no de kan ho so we nya kora na mo maami so na wo another other talent bi ana se bibi ka ho a se enyomo tuwe no koda nchen a eno so di etwitwa wo ho ana me da se chese metimi aka se nyame wo hira me na me obi a nyame de ade bia edua me mu se me kasa me ya ade na ekwan bia so se metimi ye na me kaisa ade pa me nsua How far bia ba o ka se o na me master me de me yama apprentice se me matana check ya madwuma se sa tama na o so pama de o sua ade pam ne wonwom to Pentecost fire band ne ma ne me ka ho no den kan ba be kada ma yema se mebusa den na obeye master ade pam no pempa mamamfo ne ma minimini pa pempa mo ne ma bebrebe a se hye nipa kro na wedding kra wo ne ma ne ade na mebusa se nke den na ho no wutimi chi ade ndi fra ya afise wo mu a wo di firi ho ko nkran na kenko akiri sa aha nyame ne hu ye hu de wo mu nyina ne so na mkasa papa o restrict me papa na samre papa ne mama o mu ni bi timi so na me pe school pa timi wie form 4 na me pesa me to aso esan se scan fi enti papa mo enti me anto me so enti
me so na me ba panyini nti na wo so twa se bitu ho ma nchiri ma so fa so ye ko yi nketo ano nti in fact ye de me koto adepam na adepam no esa se me painting no em se me di a hot 3 months no no kura ma nkomu andru 6 weeks hono hia o papa se wonwom no mempe ena because na person metimi komani because na minimade so na person metimi ko school edu achiri na se nye de wa ko school akoduru nko na nyame wo fa so chira wo enti in fact ya de me ko to ade pam no na me nko na ade a me fa na se mesua wo hwan aboso ena me bu ntuma no me to stiff me see buttons na me hemings ade a mesua wo hwan no enti min kwa adwuma no na me ne lady ba ko so aye ne tifie sa me yeti kuma sifiem na girl bi a woni ne ko school so ti ba bia mesua ade no e wo Ashtown nti men ko no e no bo ne classmate na ma ne say na say Rita me so e from Rita ma adwuma na dan e den na esi e na girl no so e kama me parents e ti say me ma adwuma no me see asama to me ko turbancha bonyu jai na me so na me papa wo can be wo de paint red paint aya no na shekarozi me no wo de bonyu na saada ne de ye bo me enti na wo sam ko fa me machine because na papa ne se me fa me machine se me sua adwuma ne de a me fa enti na wo se ko fa machine ko fa papa se ne se wapon hu to what ma de by force na me hwe edi na me ko sua aye na yaseme mpamade aboso ne anubu papa de me boni di ama me nsori erade mfa ne crazy na me kaso wo ha me na se na otnetne me tina bible say di okra na ba e won de baso a won tene na ba won de baso no we me na jimi na just won don ba no on peni ye just ya na mo susu mo ye ya na mo nte so mo nya ne kakra papa de ende na no odin at times mitimi bu sam sentimi papa pani so wanyo sa mo ene na papa ne bome enti adechi ya wo kwa adwuma ofure adwuma ba no kuta cement papers sano na wo kwa adwuma ko fa audition ade pam no de bai na wo kwa adwuma the next day no yi mi ma me kaba egu ho o se me ba no apamade we so apon yes wakano we be say sarcasm so wa pam so a oh jai e bro be chen radio no jai enti e wasa me pam because me from papa enti na e wasa kwa bia so metimi pam kabane bi enya sada na ye bekume enti me de sa kakra enti papa baba oba no didi wi a no afrem Rita ma jesu yes da was ade na pam me pese expression time na chese mistake kura ba ho a otimi na nya asem ketwa enti na wasa me force because nya sa papa ne bekume because otimi committee she dem ne ne dina won panic na ko san fa won ko no we sika na bi ni ho won say oyeni wa titi ne moremu akotua utirinsa na watimi ebi ni ho in fact papa ne ni pray nti na chese wasa me pom ade by force na kakra ti afi de mi amitimi ya ne met ade no kwa ye fese me ma me de no na afi de me si erade na me se na sa de mi ameye biahye nti de na me ye ne sa me ko force line na makoto gongon no na mabete ti ko gon no de wotete a etimi so atade akora ma opamhye ti me ba na me ama be jebi na me de ahye na me hye so afata me to ene be ho Rita watade efe me se me ana pam mo se wan na pam ye wusu ade pam da ben me se awo de mo ba so hwe afi de na onum de na me pam so ade na o se ye papa mo no mo table bi anom didi so didi pono ena ejare akonwa no enu bi papa table no okọ so oni fie nti obafia no obedi adidi so enu na me pam ade wo so na if you for sasa na de wine ni bi nti no nya woni mutu sika bi en ko fa wo he na yetimi twetwe me sam fra me ya ade yi wa be kuma sifiem na obi ni me nya ntokwa na mo fra me ya ade sire me sa na me sa ko bo band kan na ne concert girl ye de me ma me na reho ya de pinta jai enti kakra fe de nti obi ya no wa be so awe
ampa so obeso abe na ne metena ho so amfie du na menwie e se openi yi so wa anko de be ma wa fie me jaida kakra fe de to bi ba na me bi ma na wo who's ade na efa no no so treat customers afi de chesa me busa mu na akora na me kra afi na edo so me so na misro ni nyina ye nyame ento obi aya oba o se ne me wo ebe bi wo me pesa me de ne besua de hwe no de na ba me ka se nya na me ti sa table no so wa ndu ba bia na ya wo be master nti kakra na afi menye ska na ma to table a ewa ya pom so ade nti no ya veranda bi mu papa ba ko na o de mayet send me papa dan fo pa no nti ne veranda mu e na mpama de no o afi na nkola no we anu de o mo pama de wo me no no we de ne baba no we de ne baba me ni ba no so na mkuta nkola 15 me se he na me hwa me akola na sa me akola na me hwa 18 years oh enti wana maame bi nyame hira no o US na se ya e won se do bi am kasa tiwie ati ye ma refire na me refi na mani gise maame no ka me friend mama Rose nyame on hira no enti samre no na mama Rose no wo kiosk bi esi ya junction no so enti wo hwese de me pama de na enkrofo ka na ha na kiosk no so atumesi ho enti wa na maame efre me se wo de ne kiosk ne be mame ha yo fu edi pono so ato table tin se wo ku ra kiosk hallelujah tinkola mi no mo nyina ma de ofie na maame de ne kiosk yi maame chese mama Rose nyame on hira no o US nti jo ko churo somebody be na churo ta we you know me kura na me din de say acho to me refi some na friend me ras some de reta equiasewa ras fashions oh fine three days so de jai me de bo chese na me nya dwuma na samre no e ma me ni be je se nyame aje me santi me be fa nyame adwuma etume so samre na me se me pon e bofo ba na me ko house to house me ko kanya me asem in fact eye me nwanwa na me ntimi was because me nsu ade e na me hwe se de akola keto a me empanyu na me chief apprentice grade no cha me be 5-6 years na me hwe akola keto a e de adwene na menya metimi a atete mama mo di papa na oye no kwafo na ni nyina so na nso mani o me pa kra ko enti wo ti onya na kra wo ti na mi ja o mo kotena kra no so fine enti wo se eneme bu nyame wo siesie wo kwan ba bi so ya na nipa ntia se yeni abuto yeni twa akoma yeni awotwa akoma ya nya bibia ntentem eni ya yo hia ni ahokyire eni ya ne ma ne ba ne sa me minua eni ma ne ba sa je se ka ye wo ye na ke bi fie dwudi a enka wo nya abutre ekokosua ni ye but ni nyina mu no wo ya ade ba na mamu sa we senke ni se nyum to de ka bedum pempenso bi a ya na nka school dem kakra bi bemu a wo ko hwehwe do remi ni sa ne manema ni bi na wo hunu se ye se efra yi bi nkonkonti ba ne de kaka ho enya bi a wo nya sa akwanya no ebi pen ana no de menya bi pen menya bi da eye gift wo sa de bi wo ho a nyame de ma wo ya chede ampa eni tina wo so wo tena se a na wo dwene wo de wo so mu ye because obi sheda kokosua wo hu kura sa obi wo kura nyame amfa ma no batena ni gye ho into obi ofoso aso no so be ye bibi na sa wo nyame de adom na dom wa na wo de be di agoro de a na ye wankasa woni nyame ntamasa because eba ne sa nyame onfa nchew fi say obia ne kwa ofaso a ofre no ni twa adwuma ne mu so obi de ye nyame sempaka obi de ye asofu dwuma obi ye teacher obi ye obia won so ne de ba de hu se oye no koso atokoso ho da ye na ense nyankopon ni munyam because anyum to adwuma we no won se de nyame asam me fa ne se osofu entimi preaching ro no anyum to no ya engira me kan se kikantate preacher doer sana latin e ka o se de otonwum bia no bompaye so bompaye bi because anyum to no ye mpaye enti wo to no wo bompaye mienu sana tie enti no anyum to for ya na mintahu so mutawu obi otonwum pae ye ni person ni pae ho mutanyimche ebe ya na ya accident kitwa bi ne ya ne ba emani pawu yo ye da wase na yebetime busa se o madodo ye se sambre ya wo hui pacho ma wo 5 oh 5 wo munyina so like say maami bi wo ho a
me dem de be example me papa so transia obo se yesora no pa na wa fa paper me papa ko school do class 3 tete hono bo ko school papa oko ECM na wo KO school no ko na KO tete hono do form 4 P4 P3 to P4 na when you be Antoine so na osua on so no why multi talent onim painting pa so painting da ho abaka se ye the machine aye e na de na wo pa wo ya de ne cane basket ho niema canes ho niema yes mo se so no pa no dro bibi obanyu no e demo set say any baby squat ne sa ayi na ne ma no de wig sisi so no me kwa say papa na e yes ani man bi but me papa e na dwene say ade ope no life mo say ne babeku school ada so babe lawyer doctor anase roman sofu we catholic pa roman sofu ntime no ordinary si me so o mema mi no me bra panyi de o tinkensi o antinkensi ba to free ni chente ti ko ka me ti papa monitor me papa ma mani anye kenten ade ne ye ho be ko fe bia na one me ko fatu o ne ko hwebukum fatu o ne ko hwebukum ba mbedu kuro mo say papa ye mabro because sani man mu say e fechi kuro ma pa ka me hunu ya na me hunu ya so but wa mama nsu ya de ma me ka sani say o ma no o di wo ma wura sa nwum to adwuma mu say e ya de papa e de be ba na say wo man kasa eni na enyo eni nye ho anase wo mani ji ho say o mbeto ade wo ye nso me pa cho nkwala ne de nyame ni nsa de na e talent timetimi akasa me family ni nyina obia penyum obia eye bibi wo enyum to no ena me maame nsa me kasa me maame enyum to me di free ni yam menyum bebro ho na chiro mame oh fine ba me da so tiase o tiase pa o nyam inshira no oh menyum bebro ho na chiro mame ena nenyum bia nso so amede beba out bia nso ehete so ena me manu nso no nyame adom omu nyina etonyum je say ebi mu de aye school de do mpeso mu ko mu school ko se de wo akọ ha do mpeso mu se ma me de abade a na se akwanya wo se ebi sua akọ akiri ama ye hunu mu a akọ se amre Ghana boy a washa si promote sa symphony ni kwa nyom ni ade no ye James Amababik na obo o Methodist ya obo organ from Nkola bi ni ade but e biduru me bi hu se sa gos eyine ko form entino watimia akọ school no ewi ati se eniama boy ni eye ni se do si promote enwom no enye easy asempa pe be mate ona yes na wa ye nyum bibliba wa nyum dada ewu ayento even folkloric music to be say if remember nyum chinchina mama hunia mane asante bo o de aye ati se o mu hia no moto nyum na very good enti ya na edin na wokafa ho kire wo man se de wo mawura mu no wo be wura wo be de be ko ewe se ankola no kura nso ka ho bi kura no masan sori yo se de music ne ewura wo mumua ma je se me ametwe no kura ye kura se mi ena me baba ko Daniel onde wa fa gospel no okay ena o mun su nyina nim instruments bia bo ena menyum chese omu na me no almost if eye bibia so ansana be ko studio kra me no omu na eye bibia because se me kasi ye wo studio ke bi she hase ya ye nyuma ye chese nyasem ketwa eniema APP aba na nyasem ketwa ena me ba panyin no so ono so ti old place ono so wo studio ho ono so ono ne de o de afa secular so but ono so tonyum ono kra de ne voice ne me hu de o de se no e too much so ena me baba chese me mani nyina omu nyina je say ebi mu epese omu de ye omu adwuma na de omu de ye omu adwuma no so de me hye wo mu kran say omu tonkoso wanyum to de entwam da sa enyum to entwam da etwam kra no be fa arebesia abeka cho say unyumi be say me ye no copies bi ma so ye ho ye da be di ho kaka ena o de abo akoso yo ya burusu bia ya hunu sese efiri fitiase ebesi ugina biemu sa miri ade ne ye emujemu ade na wanto antwene o ma wani si so enu ti sa miri no edi asempa na wo ka kire edikan wo mu a wo mu egusu eye no wo mu ma pa aba wo mu enu mu mani agye ho so mpeso mba be wura enwum to no edi asem ne ma woni ma miensa wo mu dada omu na ase o ma pa ba se niema bi
mimi bi ne ade bi ka wo mu hye wo mu ntimi mba papa na afi wo mu a wo manya pepa se ebi ko bi hwe wo so nti di asem na wo ka che se ekuo miensen nyina de efutu sem a me de be ma wo nyina ne se wo mu dada sese no ade a mesre se omo hu se adwuma na omo ye no ofre ye maya bin siso sika bebre because onyame ono no meska ewum sa o se ensa anya adwuma enidi obu ana na adwuma eno no na onyame a ohira obi ntumi ndomi no sa wo di hye wadwene mu se adwuma ne ye onyankopon adwuma ega boko na obi hira wo susu ewo adwuma ne mu womma wade kwade mu enwe da biara da na sa wo di siwa ni se ye sika wanwe wo be ye adwuma no biara rebe fi wo se o ya she nyame anyunya that is it because can it do any mu kan nya adwuma no ma I don't know how to explain it. Bit ma ko ban say ya fro kra say be ya die bi obeduru ho na e beka sisika se ho na de bufu menye sika ni so na say sinse na wagya hokọ na wa ma adwumadi na ye basa enti sa wodi si wadwunu mu say nyame adwuma na wo ya ba bia wo beko no ebi kura nka wo nka me fan say bia sika sem ka meji say so ati say ebi anka de na nka wo kura wa plan so obeji no wo benya kura basa because me hu bebre ti me no say me fesi kensi me so be bon so akwa ye beka se nyame nhira wo no agi asho bo ana den na so be enye ize wo be je ne sa because nyame timi bie epono wo be bi foforo so e de ma enna omo wo mu dada o mate ada no enye omo a minim because me so se me te dai sa na onyame a wo frɛ wo twadwumen wo sim na sam no ewiase bibia betwamako na nasam de entwemu da entino se ya deda se de impona sre me nuanum nyina se bia yenti wo monka bi o se omuma omanimra omo so obu a na yesikasem binti enye wono a yesre rade se erade mie kwan no ma wafo a obeso omo yi won apie bio esan se ewie mre ye drink no erade se nasam obesue no konkrogu emaba wane mrantie so obesue gu nipa bebre so wo sana sam tre wo se wiase nyina atinya menka ampa wo ti Yesu ho asam asana Kristo waba enu nti adwuma no so de ahyehye yimo enu nti na wo se ye sorry wo de wonni bi kura mia wani sorry wo betimi astati bibin kakran na onyame a wo bo onifrenia no abo ne pumam sofo no obemma wo bia beboa wo eyiwa pie ena fenso won so a wo bemu no de me pese me ka kiro mo se omo mpaye emu senya me akwankyere because obi wo ho a eye wo hu senyum no koso obia we ya hete ena emi so meye bi obi wo feel say business ena obi bi onim se sika abem basa wo ye adwuma ne firi wakoma mu pa enye sika samo because ye studio eye tu wache because ye ko studio make us say me se me ba bonten no eye sika I was some disco room me njim free baby a wa kasa because me se me je adwuma no a she Christian munyam ena na wo de adwuma no kura ba bonten a social media eso ati de fafa so enti se kanena na ye yanwuma wo se me lanche na maton wo si di sei ni eni ho ene cassette ni wo bio si di si ni wo bio enti social media ya nipa bebre betie so emfa hwema ebu okwa si je se nipa tie akopem bia nipa dodo se ansana wa start so ka so wo decide ni si wani so papa nka wo ma obe pa ba so because me hwe se de sesi akakra kra me start kra me mayi bua me mpono mabo ensusu ni nyina mu no me ka hye nyame ni munyam so onyame na idum me bi ena ma yenya bia yesi ye sa de asori waka so enu ntino obia wo bemu hu se wo ba be ye nyame adwuma onfa hye na adwuma se business bi
ena wo be ye because say no nyame hia adwumayefo sojafo e woni twa adwumane mu na enwomto titu gospel no eye ade a etimi twa kra e wo baby biara samete hey baby okra minsi ho da enso nyum na dru ha etinya sesa wo bi abrabo so enti yam fa ne say onyame obu okra na nya onso obu anyame afre no e wo mo obu onso so a God Bible say Christ atrenensa so what be ma ho kwan bia na why crowd say wo be ba no wo be do so what you say enti ba wo ba mu na mfa ne say wo ba be ye business fa ne say wo de wo ho to ba for de nyum to ofa ma menyame so what you say na wo de bra onyame wo hia wo nti wo be je na wo siesie wo na wo de wa ya kyede nwanwaso ama wiase yo adofo no ye nua ba yi akasa pa wa kyere die enwomto etimi ye enti na fuji o de ma no mo amwo mu no ye besere se monye adwuma no se de wo ka no emfasika se munyi wanim kai se nyakopon no bosika enwomtofo bi ka o se monfa ma no nyame no bosika enye se de wo ye no wo de sika se msi wani so beto mire no bokwa kodu ba bi a na sika se na pa ba na bi e ho na nyakopon ehwe o se nka abeye ama ekwa wo hye na nimonyama ma ono so hye woni munyama no na bi akodi nsem hu bi wo ho me de abufuo menye sika di ma me ni so a anase ye ntua meka na ne wa ye ho basa o me ntwa wa no won say ye djuma we no ade hia pa me pese me de tumi nua mu nyina afo say ye ma ya brabo emfata kinsa samna ye kan a very 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 important because ya ye kenia aye so esikani adua so ama wiase nyina ahwe kan na ze shade no ho aye tuma that is it kan ya le temo kete ye ho ni ye enti obi a wo ba mu de wo mu de se wo fom o onyame esan so ye wo be o de ye be just kani adua esikani adua so ama na hyren ama wiase nyina no e wo se ye boy ho modern say ye betutu ye niema pepepepepe e wo Kristo akwan so ye ndi ye pemu musa wo ba adwuma ma won di wo pemu because bibiki to e bi wo de me fan secular musician e ko ye bibia the Bible say wa di nyina ho kwan so nyina ne fatai enti no be secular musician be ye bibi a obi atimi ye bie obi amfa no ho because ya enipa bi mu fa ne say we dey say wiasenyo enam di kan say nye wiasenyo asem ye asem na ewo mu ba esanse ye fa ne say wiasenyo ntisa na sam na wo kan ye ensem a etu awose kwa na esese nipa bra bokra na esachire nipa na so ko ye bibi kura enya enipa nyina hu ne say eye wiasenyo so what I say to sa say ni mo asam no na asam na free mu ba na obi fa esanse wa mo Yesu din wo mu ntino nipa hu ne say eye gospel into what do boni bi kura say den obi fa no ho but what would you to so say we a gospel musician ne de aso die kese papa ene da so eno ntino ye nipa de ye be fonfom eye da ya ye be hwehwe ase na so ya yen kan temma ye nimra ye ho so ne kan fi ba bia hwe ase ye san so ye kan ni nyuma no sa aye so be yi ne na ye de ache ye no free so na fi ko duro na fi na oni akwa fom yo no de hia me pa ogusu tu ye hofo se ye nhwe dwumedi na de ache ye nsa ni ye ye ne aye ba mu ye ne wo mu na ya to aba no bibia aka no waka ka ho se ka bibia wo free hwe ase ye na ye kan ni nyuma no ade bi ne si wo kwan ne ma ne ma bi na na etoto achewa ma ne ma nko ya ma woni mra ho emwa bi na wo hia bebi emwa e be free beba no bo modern se obebro ho ase akọ ho na won sa kan mo a no sa bi gina odua so ye ne aye ba mu no so no ma ye nhwe wiase sa mire yi sa millennium time ne ma ye hunu no emfa me bebata ho se me ko ne de se ne ye madwene a me kwa akoye de me pe na emum no ye ma Nyankopon asem na ye de esaya ye de to nwom no enkasa bibi nkyere yen na ye hu se nyame adwuma na ye na mebusa ya ne tete se gospel musicians kwa na nsem frafre mu ebi de bibi koto ye kota firi bibi e de koto ni minimum se de ne be ye de na ebire ni pe ni so ama ya to se de no ho asem be na woka mi momu de menya hu me atiti bi de na ya na mi ni se wo se timi yesa mi
me eni se timi yesa because so nyame na afro one pa o de de obey na ho de no be de e be ma aha o de be ma nti that's afro no say ye no kresa omo yesa de na te say enya ofre e bia na business bi na nka omo be ye na say enko ye nti omo kofrem aha omo kofrem ama na nyame nyankopon so de ontimi nsi na twetwe e basa oba bi wo ho ntoma because ontimi mfa ne din medi agoro nine kure yeda se ye bedo wase bebrebe e wo de oni aye na ye beko no ne kura wo ka kire yen efa enwomto a ye to ema nyame adwuma ekoso no wase me twa to kura wo ka kire yen eni sei masa me twa to kura me ka kire atiefo nyina ene me ne wo se ewiye mrekese no edru se ye hwe ne ekoso wo wiase mu sa mrempa just ewiye mre na ben bize ya na yenti ho ase se na corona yikura wo firi he so ken kai toro na etwa se BBC ena nyame ya na bi mu se nyame edone ma nti ontimi mfa eniema enye mre ne ma ebi asida Israel for ya so den o chuma so dia wo so ati ase na ansa na wo benya wo no wo be sa aburo ni be fru mu no ti so peja wani hwe ko bro wo no ma wo se ye no so ati ase na enen so no Ewrade peso o me yehu se o tumi fi se sa de we ye koso wo wiase no papa nyame wa makwan a entimi masa so wa makwan a entimi ma nyame timi primo bi akoma ma ne ye bibi da bia me ka se Yesu Kristo wa me wanye ya ke yenya nkwa na wo be wunu so de na bibi so Judas no de nam no so ya Judas you say Judas ya na ya fa Judas ye so bonsama ne so basen faso de won so se so wantimi enya kokodu anko yesa de na e ke be twentwen so amaka de besie no ko be ka se na nyame ahihye wa hihye de na je se woni pem enso fa Judas enya hwe enti se nyame timi fa Judas so e ma ni Yesu ma ye nyankwa na kire se corona eso nyame betimi amakwan ama ya adwuma o se de nipa besuro onim se nipa bebre ni na asakira nipa bebre asakira ka mebeka nipa bebre asakira me ayi show ya de se de medidi ka be ka se minim se Psalm 91 e ho wonfa so sa se hu se tanya kopon ehinta bia wona ye tena ne ye twede amponwina se no se ye nim se ye protection ma yen ba ye twi ani na me mo me asem na ne se corona yukwa ye hwese bi afie chi no ye prove se bibia ne ho bioma media me pa hwe ne se enipa se di enipa si ya bre ne ho ase de mpa boni ade ye no ebe koso sa akosi a enna me hwe nyina ye mmo enna me hwe Ewrade se onim ni nwan na ni nwan so tenene enti nyame ba nyira nyame ba enyira ye wo Kristo me kura yetimi hwefom ubon se esanse se wo ye nyame ba nyame wonkonko yi watan afo bo so chese wo kura nyame hu toso enu ti de bia me ka se onyame enimdenti a wan makwan ama ne ma sa de we enkoso wo wiase na nyame hu to ne maso nti ade a mesre Ewrade se ye nyina ye mmompa ye se Ewrade mwa ye na titru ya man panyimfo emfa nyamesro emu man no because basa se de yetimi de mra eto se mra we ne yedi so okuro ni mo no e wo se yenso yedi ekuro ni mra asem so because o tro nim se yemfa obuo ema ye man panyimfo nti mesusu se nyame se de so oma ye bompa ma nyame kasa kire won iji ni wodi tro no di nyame asem ebu man no a e de to se yendi we susu a we gidi se ebe boy dia wo se esre Ewrade Kristofo ye mompa ye pa se na eniema bia emfra ya gigi atum wo wiase wo se eniema bu a enka nyame abode ho asoso empanyimfo na gigi atuma te se ye se oba ne oba e ware be ma ne be ma ehifo na
nyankopon bo wi ase empanyimfo a ye chinkwala wa wo ma chese enhwe onyame bo ewi ase no bo Adam no bo if kan ho wa mo merema mienu se won wa ma Adam ni Adam mana if ni enti sane ma wenyina betimi amanyame buofu enti se obonifo plan bibi kura nyame timi giant no se we giant because ni na ya frase ye nse Bible mo Paul se obi giant o giant ma bonsam se bonsam emfa no nya de ope enti no nyame giant we giant se nia wo so wo jimi di no de o nyame di na wo suro nyame no obe say free baby ohwe ase no asore no wo se tumi bi sin tumi bi so because I dey betimi ase nyame adwene adwene sa kira no kre nti je se yesre rade se yempanyimfo e wo wuru wiase nyina rade enyi no ho adi nkire won na won fa nyame suro nso nka wa amamuo no na aboa ma nipa etimi akina asum nyame ye na Yesu ba yanka ikire se de okai no wana no sa se ne ye sa na Yesu man be ye yebeda yinu aba se nsumeda masipa se ya mahana ana enu enhia na ka enim se sei na tie wa me ehunu nwom to a eya achede anyame de chenipa na se usomu yi a de kokoduro empo se usuan na ofisa wo de adwen papa bata ho se wo ya ekoduru baabi manipa sakra manipa nya were chichire chese baabi a na ofisa ebia papa no ma me kora koduru no utim koduru ho ana se eduru me bia den no obitimi hia wo kora de waye keke no akora no enhyira ne ne ma bi ba wo so a eye anika nti enuanom yesi asopa wo yi enkyera semti yenua be yi ne ma bi afa nwom to ho de akyere yen a enya asem ketewa wo de afutu ataato se adwuma na ye no enyum to adwuma no eye nyankopon ene ye e dia promote e dia ma nyame ahenie ne so amanakọ enye yen kwa yi die ntira senke ye die kwa ke bianka e ma ne saa nti se wo mu na wo kusu ya nya adwene se wo ya me nyankopon enye hwehwe ni mu ade ye enye moso na enye wonko awo dia because ene nyame na de ma wo enna se wo mu no wa ye mra ka bebi a wo hwe ase no na so ne be ye o kan enwuma no wo ba hunu se ade ne se ne tie enna form enye betesa se wo tie asem na bebi o de fifiri ye e ma last minute kura na akonhoma efiefu bedie no e mo de hwi mu ko ya e de ne beduru ye e je se aho kire ne ade wo mu eto be bebi abeda kwa kuhihie ne ma bibilibe ba ne nyina mu no yenua be ye timi agina ama ne yenya bibia kura no ensamra ne fe eda ne so eni se moti yenka eye ne nua ba ekwese wa bonsu onwumtuni ene ne hia ye etwetwe nkomo ede fa achede anyame de ache no na onam so ede bisusu ahira enipa ewo wiase nyina eni nti ye wie no ne ye kai mo se eye Crown Stars ene de ye de abadwumedie yi ba ye yedwumedie ye video coverage decoration DJ ena MC ye pentika na se spray car so ho eni nti se wo hwe a wo hwe screen so a ye number e wase se wo hie ya na wa frɛ ye anase wo ye krado se edwumedi ku pese wo so ya sene e ma edwumedie yi e ye krado hwe ko ne kire ko ne nim e ma amanfo so te ye nka e kwan da ho se uni bitimi edi nkita ho wa bra wo fa telephone number no na uni edi nkita ho na bibia atoyie yadamase se munya adaje na mutie ye enne ensemu a nanka wonnim fa enua ba yi ho a wa ba betie no se wo beba se nwom to be yi wade a wo hia futuo bi a obetimi ehunu wa bra ye tu yensa afre no e wo sa ekwan wo so eye Facebook eye ekuasewa bonsu anase Instagram @ekuasewa-bonsu na obesabeka no na futuo bi a wo no anase nkwanshinsem bi a wo no wo de amount na so etimi akọ anim e wo nwumtum yele mase ye besan hie bi